ni umunyaserbia Darkonovic akomeje kudahirwa n'urugendo nyuma yo gutandukana n'ikipe ya APR FC nk'umutoza wayo, aho ikipe atoza yitwa Elimelek yasezerewe n'ikipe yitwa CROI Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu mikino yo gushaka itiki y'amatsinda ya CAF Champions League muri uyu mwaka w'imikino wa 2025 2026. Uyu mutoza w'imyaka 53 mu mukino ubanza yari yatsinzwe igitego kimwe ku busa, aho yari afite icyizere mu mukino wo kwishyura kizishyura iki gitego ndetse igatsinda n'ibindi, ariko ntibyamukundiye kuko uyu mukino warangiye ari ubusa ku busa. Icyakoze ntabwo ikipe yagize amahirwe yo gukina umukino wayo mu rugo kubera ibibazo by'umutekano biri muri Sudani. Ngira ngo murabizi yuko muri Sudani hari ibibazo by'umutekano by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kuyoboza kiriya gihugu, aho Sudani rero yakiriye umukino wayo muri Martyrs of Benin Stadium, ahangaha akaba ari muri Libya. Iyi kipe mu minsi ishize yari yaraje kwitegura mu Rwanda kubera ibibazo by'umutekano, aho yakoreye mu Rwanda imyitozo ndetse ikina umukino wa gicuti na Marine FC. Umukino warangiye itsinzwe igitego kimwe cyinjijwe na Ndome Vengile Meneyame. Gusa umutoza yanze gukina umukino wa gicuti na Rayon Sport, aho umutoza yavugaga ko ikipe itaramara igihe yitegura umwaka w'imikino bityo ko itahita ikina umukino munini wa gicuti n'ikipe ikomeye, ikipe y'ibigwi nka Rayon Sport. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 6 Nzeri nibwo Rayon Sport yashyize hanze itangazo ryavugaga ko umukino mpuzamahanga wa gicuti yari ifitanye na Elimelek wasubitswe. Ni itangazo ryagiraga riti umukino mpuzamahanga wa gicuti wagombaga guhuza Rayon Sport na Elimelek Soccer Club yo muri Sudani kuri iki cyumweru tariki 7 Nzeri 2025 saa 1 z'ijoro wasubitswe ku busabe bwa Elimelek. Amakuru arambuye araza kuba atangazwa vuba, uretse ko byarangiye amakuru tutayabonye nta n'ibindi byinshi tumenye. Ibi byashimangiwe kandi n'itangazo ryagenewe abanyamakuru byashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za Elimelek ryagiraga riti umukino wa gicuti wari utegerejwe guhuza Elimelek na Rayon Sport yo mu Rwanda ku cyumweru wahagaritswe. Ibi byakozwe ku busabe bw'umutoza mukuru Darkonovic, kandi ikindi gihe gishya cy'uwo mukino kizatangazwa mu bihe biri imbere. Uyu mutoza Darkonovic yatoje amakipe arimo AS Setif, US Monastir n'ikipe y'igihugu ya Libya. Darkonovic niwe watozaga US Monastir ubwo yasezeraga APR FC muri CAF Confederation Cup. Hakaba hari mu mwaka wa 2022 2023. Ubu rero kugira ngo nyuma yo kuva muri APR urugendo rukomeje kutamuhira, ariko APR nayo ikomeje kudahirwa n'urugendo rwa nyuma yo gutandukana nabo. Mbire rero ese APR ni itazamukumbura cyangwa uyu mutoza Darkonovic niwe utazakumbura APR?